Prvo, što treba čovjeku da znati, ko pravi neko ibadet, treba da ima predvid da ne pravi neko ibadet i da mu oteži na svoje to tijelo, da imat nekogaš volja, da pravi neko vaše klanjam će reći 20 rekati namaz. I klanjat, 20 rekati namaz i poslije ne klanja 10 godina večer, noće namaz. Ajša radijallahu ta'ala veli da ga poslanik sallallahu alaihi wa sallam veli da ga Allah subhanahu wa ta'ala najpođe što sagat neko ibadet što čovjek od koga go pravit, da go produžiš često da go pravi to ibadet, iako je malo. 2 rekati na klanje se koja večer ili se koje 2 večeri, na klanje po 2 rekati je polovno nego da klanjaš 20 rekati na jedna večer i poslije da ne klanjaš 20 godini, ili 1 godina, ili 2 godine. Znači prvo što treba da zna čovjek da se zapoznava sa Allah, da go zapoznava tubu Allah subhanahu wa ta'ala, ko je Allah subhanahu wa ta'ala i veličanstvo to njegovo srce. Znači čovjek, kako da go zapoznaje Allah subhanahu wa ta'ala, mora da gi čita Allahovite iminja i sifati, atributi, kako vidite vi po makedonski atributi ili sifati? Atributi. Znači mora da se zapoznaje tu so iminja toga Allah subhanahu wa ta'ala. Što znači ime to Rahman, što znači ime to Allah, što znači ime to Al-Hay, što znači Al-Qayyum, Al-Malik. Svi te ovije treba da čitat komentar od ovije da se zapoznava sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ko je Allah? Ko da prašuje nekoj napad, ko je Allah? Znaš da mu odgovoriš? Kažu za Allah. Koliko možeš da kažeš za Allah? Čekaj od nas neka stavi prašanje sam se, koliko možem da kažem za Allah? Čekaj da me neko će Allah naš stvoritelj toliko. Ne zna da kaže poče za Allah. Neka ne ima stvorena, ima stvorene nebesa da, zemlja ta, nego ne zna to da kaže. Nego zna da je stvoritelj, Allah subhanahu wa ta'ala je golem. I toliko moje znanje to za Allah. Znači treba da ima zapoznavanje sa Allah subhanahu wa ta'ala. I rekao me deka treba da veličanstvo od Allah subhanahu wa ta'ala treba da vlezi do njegovo to srce. Zato mu je tako što se rađa veliki ljubav ta za Allah subhanahu wa ta'ala u njegovo to srce. Poslije, vtoro to je što treba da go pravi, da se zapoznavat sa rahmetom od Allah subhanahu wa ta'ala. Pored njegovite robovi, i to je ke ima veliko silno vlijanje za odsvrstvenje tvoje na pokornost od Allah subhanahu wa ta'ala. Kao što veli Abu Hurajra transmitirat veli poslanika sallallahu alaihi wa sallam, لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. Veli poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala go stvoril stvorenijeta, napiša knjiga. I ta je knjiga je kaj Allah subhanahu wa ta'ala u levhi mahfuz nad aršot njegov, na aršot Allah subhanahu wa ta'ala. Veli piše do ta knjiga inna rahmeti sabaqat ghadabi. Moja ta milosta go sabaqat go pomina. Moja milost go pomina moje to moje to ljutenje. Znači moja ta milost go pomina moje to ljutenje. Znači čovjek koji treba stvorati rabota je da ima zapoznavanje sa rahmetom od Allah subhanahu wa ta'ala. Poslije treto, da biti interesiran i da gi čuva farzojte od Allah subhanahu wa ta'ala i da obavi što poče nafile. Da pravi što poče nafile namaz.
veli poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, Inna Allaha azza wa jal, Inna Allaha qal, man aada li waliyan, faqad adhantuhu bil harb. Veli poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, veli da Allah subhanahu wa ta'ala ima rečeno u jedan hadith kutsi. Ono što ko zemlji jedan moj prijatelj, mu pravit neprijateljstvo, znači jedan vernik, veli da Allah subhanahu wa ta'ala mu ima objaveno nego vojna. Posle veli poslanika sallallahu alaihi wa sallam, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. I nemoj robot moj da se dobliži kaj Allah subhanahu wa ta'ala so nešto pouvo od ono što Allah subhanahu wa ta'ala mogu imati napravljeno farz. Znači, farzojte od Allah subhanahu wa ta'ala treba čovjekot da gi čuvat za tije da ne sleduva posle Allah subhanahu wa ta'ala da go sahat nego. I da go usfrstit, da ne mu ide mrza posle ibadetot i drugi te dobre dela. Posle vedi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vedi Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. I продолжит moj rob, veli da pravi dobri dela, što ne mu se farz. Dodeka da se dobliži. Dodeka da go sagat Allah subhanahu wa ta'ala. I koga će go sagat posle Allah subhanahu wa ta'ala veli kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Će vidam veli za nego će mu go čuvam njegovo to slušanje. Nema da slušat će Allah subhanahu wa ta'ala nego sagat. Nema da slušat muzika. Nema da mu ide posle mrzna da go slušat ezanot. Nema da mu smetat ezanot u džamija. Nema da mu smetat kuranot u srce. Nema da mu se teži dušata. Posle veli poslanika sallallahu alaihi wa sallam wa basarahu alladhi yubsiru bih. I Allah subhanahu wa ta'ala će mu go čuvat oko to što gledat. Nema da gledat ono što Allah subhanahu wa ta'ala go mrzit i ne go sakat. Će go čuvat oko to od haram. Vidiš? Što treba da pravime? Treba da i čuvame farzojte, treba da čuvame nafilite, dobrovoljni dela. Posle veli poslanika sallallahu alaihi wa sallam, treba da go čuvat rakata. Allah subhanahu wa ta'ala će mu go čuvat i rakata što fašta sa taj rakat. Nema da go oslobodi Allah subhanahu wa ta'ala da to iz od njegova taraka da fašta nešto što je haram. Što Allah subhanahu, nema da kradi to. Nema da je haram. Znači Allah subhanahu wa ta'ala go čuva. To mu go čuvati nogata veli. Nema dojt do tije mjesta što Allah subhanahu wa ta'ala ne saka dojt. U disko ne ojte. To i ne ojte tamo kaj što Allah subhanahu wa ta'ala gi mrzi tije mjesta. Znači Allah subhanahu wa ta'ala go čuvat nego. Posle veli Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj hadis وَلَا إِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Ko će gi praviti ovo, će gi čuvat farzojte od Allah subhanahu wa ta'ala, će praviti dobrovoljni delo, što poveće, Allah subhanahu wa ta'ala veli, ako mi barat nešto, ke mu davo. Ako mi se molit za nešto, Allah subhanahu wa ta'ala će mu go ispuniti to. Ako mi barat pomoć i da go čuvam od nešto drugo, loše, će go čuvam. Znači prvo treba da se zapoznamo sa Allah subhanahu wa ta'ala, treba da se zapoznamo sa rahmetom od Allah subhanahu wa ta'ala, treba da gi čuvat farzojte od Allah subhanahu wa ta'ala, da pravi što pođe dobrovoljni dela. Posle veli četvrto to je da barat dobri drugari. Da barat društvo dobro. Što ne ode protivno od ono što Allah subhanahu wa ta'ala ima zabranito. Znači da barat društvo dobro. Znači ovo ime što go terat ovaj čovjek ili mu naredovat na ovaj da pravi dobri djelo i ga učit za dobro. Znači ako najdiš nekoj drugar što ne je dobar, što ne mu se pokorovat na Allah subhanahu wa ta'ala će vlijet to i kad tebe. Će osjetiš, će zemiš, kažavme u hadisu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, primjer od hadisu od Ebu Musa al-Šari radijallahu ta'ala, čovječe poslanika sallallahu alaihi wa sallam, primjer od dobri od drugare kako
primjerot na one što prodavat parfum. Ili će kupiš od njega parfum, znači ili ti će vidiš kako nego, ili pa kako ne vidiš kako nego, će osjetiš dobar miris. Znači će te naredovat to i za dobri delo. Nema da te naredovat za ono što Allah subhanahu wa ta'ala go ljuti. A primjer od loših drugar kako je? Kako primjer na kobačat. Ili kategoriji, veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sam misli one što je švajcovat. Ako mu sjediš ti dugo, koja to sa Švajca aparat, iskrite što izdevet, oganot, ako ti padne do tvoja ta obljega, će gorit. Znači, ili ke vidiš kako nego, ke hoćeš po nego, ili pa kako ne vidiš loš kako nego, ke mirisaš lošo. Kako mirisa tu da ga je, na čap, na željezu, Znači, će zemljiš će ti naredovat za lošo. Ako ne vidiš 100% kako ne ima, će zemljiš nešto od nema, loše rabote. Zato, znači, onaj što mu pomogli na čovjeku, za da vidi dobar, da najde društvo dobro. Zato se kaže za Abu Darda, radijallahu ta'ala anhu, ولد قال أبو درداء كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيدي ويقول تعال نؤمن ساعة. ولد أبو درداء رضي الله تعالى عنه عبد الله بن رواحة jedan od drugarit od poslanika sallallahu alejhi ve sellem me fateše zaraka veli i mi veleše dojdi da verujemo jedno vrijeme. Kako da verujemo jedno vrijeme? Da gi spomnimo Allahovi tajeti, da gi spomnimo Allah hadisite od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zadani se s golim i timama. To ti je društvo dobro. Društvo to dobro ti naredува za dobro, ti pomogli za dobro. Društvo to lošo te vika za lošo. Ajde večera imat pa fulan bar imat pejačka imat to ne znam koja. Ajde da ime tamo. Ti se sramiš da mu veliš ne idam, zašto imalo ti je puding. Živa i ne ostane da mu veliš deka ne idam ja sa tebe tamo vo haram. Znači tamo haram, haj što da pravi, a već odam, ajde. Dobro be, ti se sramiš da mu veliš dojdi kaj Allahovi otpad, to izraš ne se srami da ti veli tebi dojdi kaj pejačka ta tamo, da viš. Zašto ti se sramiš? To je trebi da se srami. Prvo ono što se uplatit nov, što vleg vicega, počvit Allah subhanahu wa ta'ala ga ima tu pateno, trebi da go bojkotira lošo to društvo. Znaš, odmah ti je, znaš što mu velet vaka. Dobro bi ti do včera, kako nas beše, koga se napravi ođa sega. To je fakt. I fakt je to. Ti sejače kažeš nas, i ti so nas beše včera. Do včera so nas beše kaj pejačka, da sega nisi, sega džok ti se napravi ođa ti. I počne četano da ti pravi vezvesije, eto, gledaš? I ti ko njimi si viden. I počne da se usramiš ti odvišna. Alhamdulillah, do včera ber kako vas, danas me upati Allah subhanahu wa ta'ala, ne idem po vas, pošto imam shvateno da ga ova ne čini. I ne je dobro. Allah subhanahu wa ta'ala se ljuti co ovo. Znači, mrzne za da ne ti ide tvoj ibadetot, da nađeš dobro društvo. Što non stop ti go spomnit Allah, ti go spomnit poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ti se zgolimit ljubovta za ibadet. Posle, pred to, da uhađam velit Arapi, da mu jedna poezija velit عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. Ne prašaj za čovjeka koji je. Prašaj za druga od njegov koji je. Zato što veli sve koji druga za svojeg druga go slijedi. Na svojeg druga go slijedi. Gledaj se koliko se družiš pođe. To si ti. Koliko sagaš moj da veliš ti, ja sam dobar. Ako ti non stop se družiš sa lošite, ti to si. Ova zemljite go ko pravilu. Mora društvo to da go smeniš. Ne znači to da se ponašaš lošo sa drugite, ne.
nego da neseš sa njimi non stop, da ne si во меѓлици со njими, кај се собере тие и ти. Зашто множинава секогаш доминираат на помалиот груп. Така е. Ти кога влегнеш во таков груп, ти почнеш да се осетиш понижен. Зашто ти сакаш да кажеш ајде, скокат еден од ваму, скокат еден од ваму. Сакаш да спомниш некој хадис, скокат некој 5-6, почнеш да се... И ти останеш понижен. Не можеш да седиш со ними. После, што ќе прават тие, додека да те прават како ними. Да не ти интересира. Затоа што вели секој другар го следи својот другар. Мерачот, кој си ти, другарот, кој ти е. Кој ти е другар, тој си ти. Така има посланикот салаллаху алейхи ва салем има речено: Ал-мар'у ала дини халили. Човекот е во верата на својот другар. Така има речено посланикот салаллаху алейхи ва салем. Фалјанзур ахадукум мен юхалил. Нека гледа некој од вас кого го дружите. Ова ти е порака од посланикот салаллаху алейхи ва салем. Гледај кој го дружиш. Посланикот салаллаху алейхи ва салем велит вала якул таамака илла тaqи. И да не го јаде твоето јадење освен оно што е богобојазливо. Како смеш ти да се дружиш со еден поквареник, да можеш да го частиш со вечера, со кафе, со ова, со она. Поквареник, скоро отиден, ти още не му правиш чест. Посланикот салаллаху алейхи ва салем вели твоето јадење да не го јадете освен оно што е богобојазливо. После, за да ти бегаат мрзњата во ибадетот, вели каثرة التفكر في الموت والقبر وما بعده من لقاء الله يوم العرض عليه من الأمور المثبتة. Многу да медитират во смртта, често да го спомнат, и да медитират кон смртта, и во кабурот, гробот. И она што го чекат кој ќе влезет во кабур. И она што го чекат денот кој ќе се сретне со Аллах субхану ва таала. Тоа све ти дава сила за да не ти е мрзне во ибадетот. Ова све ти дава сила за да не ти е мрзне во ибадетот. Кој ќе го спомниш смртта, како ќе ти иде мелекот од смртта, ти се зголемит иманот и почнеш да правиш добри дела што поќе. Кој ќе ти се спомни гробот, што имаме кажано, што има во гроб, често имаме спомнато, ти се зголеми волјата за ибадет. Посланикот салаллаху алейхи ва салем вели: "Узкуру хазима лазат." Спомнете го она што ви ги руши чефоите, луксузот. Кога го спомниш смртта дека ќе умриш и ностоп го спомниш, дуњалокот пади со твоето око. Така вели Хасан ал-Басри. Оно што често го спомни вели смртта, дуњалокот се помалува кај него. Почне да му се гледат ништо, дуњалокот. Зашто дуњалокот, ово е опасен. Ово се плашеше посланикот салаллаху алейхи ва салем за својот умет, од дуњалокот. Луксузот. Кој ќе се прошири, што поќе се прошири луксузот и ти влегви во твоето срце, умри твоето срце и се зголеми љубовта кон овој дуњалок. Не сакаш да умриш. Кој ќе спомни некој мелекот од смртта, далеко да е од нас. Не ти е далеко, тој е близу е. Има дојдено во некој трансмитација дека тој 3 пати на ден мојт кај секоја куќа ојде. 3 пати на ден мелекот од смртта помним вид кон куќите. Ако го гледат велет некој што му прави грев на Аллах субхану ва таала, му велит тешко тебе покај се пред да ти дојдам, да те фатам на ова ситуација. Ако го гледат некој што прави ибадет, му велит вака да те најдам, иншаллах, па ќе ти дојдам. Времето кога ќе дојде. Значи, мелекот од смртта помни кај нас. Сакаме ние, не сакаме, тој помни вид. Го мрзиш ти или не го мрзиш, сретната да се сретни со него, ќе се сретни со него. Тоа ти е хак, мора да се сретни. Секој ден гледаме дека умрет. Зато некои од учењаци до пред се не велит кефа бил маути ва'iza. Каде доста е смртта како насијаджија да ти даде. Доста е смртта.
Ko që gledash nekoj ko umri ti odmah, ne misli toj umre, Allah da mu se smiluje, dobro po i ti që umrish. Ti ko që gledash nego, seti se na sebe. Që ima prajnë e ja za uvijt din. Toj veqe knjigata nego se zatvori. I dobri te i lošit e dela, pišani. Se zatvori knjigata nego, i svega oj co nego, što imat na prajnë. Ti je ovdje co nego, bogatstvo to ostali, familijata, te zakupe. Pes okot. Zgora, i što ostavi od tebe? Ostavi tvojite dela što imaš napravljeno porano. To ostavi. Zato veli tako sagaš, za da ti se zgorim i da ne ti je mrznevo i badeto, da ti se zgorim i voljata, što poći da go spomniš, smrta, grobo, tvoja ta kuća večna, do dekada dojt Allah subhanahu wa ta'ala da te uživi. Ožive pak. Znajte ti deka nije živeme vo kaburi i vo grobišta poće nego što živemo vo dunjak? Znajte za ova? Ili ne znajte? Ne znajte? Adem a.s. od koga je umre? Od koga je umre Adem a.s.? Nuh a.s. od koga je umre? Ovaj poslanic je, da ne zborim je za narod i vaka. Kade se ti je? Poće kade be? Vo dunjalog ili sega se vo grobištah? Po dolgo vreme? Po grobišta se po dolgo vreme. Sad Nuh a.s. se transmitira negde 1000 godini, 1000 i nešto, imaginujte. 950 godini samo ima povikano u Allahova tabela denje i noće. Bez prestana. 950 godini. Ne 20, 30, ne. 950 godini po vikvi samo. Kaj Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ima živenje on negde 1000 i nešto godini. Ako zemljimo сега времето od Nuh a.s. do сега, koliko ima komina to? Kada je počeo? Nadzemlja ili podzemlja? Podzemlja. Koliko ima čo živeti сега, den danas, živet, na primjer, 70-60 godini, žive u dunjalogu, a сега se 60 godini podzemlja. Do tega da se pravi kijametu, Allah zna koga će dojeti. Znači nije živimo i vo grob podolgo nego što živimo vo dunjalogu. Zato spremi se za to tamo kaj što će živjeti podolgo, ne spremi se za ovdje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče na Abdullah ibn Umar kun fi dunja ka'anna al-gharib bidi vo dunjalogu kako jedan nepoznat ili ono što patovat misli tak radi tamo kaj što kako patnik? Ne mislim. Da patovat i da se vrati pobrzo doma. I nije sme dojnemo u ovoj dunjalog, što pobrzo da se vratimo vo našite domovi. Našite domovi, znaš kaj se? Ili džennetu ili džehennemu. Ili vo džennet za sekovaš, ili vo džehennem za sekovaš. Ili pak vo džehennem nekoliko vreme, do tega da vleziš poslije vo posljednji dom, posljedna ta kuća vo džennetu. Ovo ti je. Ako će ispomniš ove raboti, ne mrziš ti poće da praviš ibadet, ne mrziš ti da klanjaš sunnet posle farzot, ne mrziš ti da zimiš abdes. Če klanja pokasno, zašto ja nemam abdes. Vreme to je dojdeno, vlezem, vreme to pol den, nemam abdes, ja gledam sat od jedan, a već če klanjam kum 2,5, 3, sekako, toga ške se slobodam malce da zemam abdes. Ne, poslije ako će imaš opredi dove, ne go praći takav. Jer trčeš da hlanjaš, što pobrzo. Ama treba da gi spomniš ovdje često, da ti ide volja za ibadet. Poslije, velit, peto to je, šesto to je ovaj posljedno to. Za ovo, velit, katratu du'a ila Allahi azza wa jal. Da go moliš na Allah subhanahu wa ta'ala. Da te učvrsti. Da ti se zgolim i voljata za ibadet. Allah subhanahu wa ta'ala ne imat naučeno nije da se molim u sura Fatiha. Sekoj namaz, ako je od 4 rekati namazot, ko čitame 4 pati. 4 pati veli me na jedan namaz, veli me ihdina sirata al-mustaqim. Ovaj
na polden na farz. Na polden sunneti. Sunneti të polden, 4. Ose un pati nash. Kushtetvar e gati. Koliko 10 pati veni me jedina se moli me, o Allah, u patin e nas na pravi od pat. Koji je pravi od pat? Sirata alladhina an'amta alayhim. Patët do të shoh, o do një shoh Allah subhanahu wa taala, më më dajnë nevojit e blagodati. Koji se tje? O sura Nisa. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله سبحانه وتعالى veli koji mu se pokorvit na Allah, mu se pokorva na poslanika sallallahu alaihi wasallam, tije se sa oni što Allah subhanahu wa ta'ala mu ima dajno blagodati od poslanicite, sa poslanicite. Që biti i sa drugite poslanici, ne samo da poslanikot naš, i sa drugite poslanici, ma an-nabiyyin was-siddiqin, janë që bile iskreni, kako sa Abu Bekar, radijallahu ta'ala, was-siddiqin, was-shuhada, i ke biti sa shahidite, was-salihin, i sa drugite dobri luđe. I ova verite najdobro to društvo. Znači da se molit, čovjeko treba da se molit kaj Allah subhanahu wa ta'ala, da ga ucvrtiti, da mu dać volja za ibadet. Poslanik od sallallahu alejhi ve sellem isto ne ima naučeno. Poslanik od sallallahu alejhi ve sellem reče na Muadh ibn Jabal radijallahu ta'ala an hadithu što transmitira Abu Daud, Imam Nesai, i hadith je ispravan. Mu reče, ja Muadh ibn Jabal, inni la uhibbuk. Ja Muadh, ja s'na visina te sakam te. I od sunet dhe, ako go zasakaš na nekoga, da mu kažeš. Kako što transmitirat Enes ibn Malik radijallahu ta'ala reče, beše jedan kaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedan čovjek i pomina jedan čovjek i ovaj reče, ja Rasulullah, ja go sakam nego. O ime na Allah subhanahu wa ta'ala. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem go praša, mu imaš kažano? Reče ne. Odi reče, kažemo, zato što po nego i mu reče, ja ste sakam, reče, vo ime na Allah subhanahu wa ta'ala, to je reče, ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lahu. Allah subhanahu wa ta'ala da te zasaka, znači po njegovo ime, ti me sakaš mene i Allah subhanahu wa ta'ala da te saka tebe. Muadh ibn Jabal, znajte koji je vidio? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima rečeno najznajeniji od čovjek za halal i za haram. I njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem go uči. Mu veli, ja Muadh ibn Jabal, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Muadh ibn Jabal, nemoj da ostaviš ova dova posle sekoj namaz. Sve učenjacite imate različito mišljenje. Kaj se uči ova dova? Da li se uči od kad će dava 7? Znači, dava me 7, poslije ga učiš ova. Ili dodeka si na tešehud, posljednji od tešehud, na kraj. Bilo kada smiješ da ga učiš, to je prvo. To možeš da ga učiš i tuka. Ama dubura kulli sala, kako što veli Ibn al-Qayyim, pozadi ili kako da go prevedime, tako? Pozadnji oddel. Pozadnji oddel. Pozadnji oddel od sekoj namaz. Pozadnji oddel od životното. Da li je od životното ili je ne oddel od životното? Zadnji oddel od životното. Zadnji oddel od životното. Da li je od životното ili ne je od životното? Od životното. Od životното. Zato mnogo od učenjacите veli дека treba да се учи значи во намаз. Во последниот дел од намазот, значи посланик саллаллаху алейхи ва саллем речено дубура кулли сала. Дубур по арапски е по задниот дел. По задниот дел од тебе. Е од тебе или не од тебе? Е од тебе. Значи посланик саллаллаху алейхи ва саллем речено по задниот дел од намазот, значи тешехудот, пред да даваш селам, се учи ова дова.
Što znači ovo? Allahume inni ala dhikri. O Allah, pomogni mi da te spomnuvam na najdobriji način. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nauči da pravime dova. Na najdobriji način da te spomnuvam. Ala dhikrika wa shukrika i da ti se zablagodarujem na najdobriji način. Wa husni ibadatik i da ti pravam ibadet na najdobriji način. Nemojte da zaboravite ova dova, zato da dajte Allah subhanahu wa ta'ala sila da ne ti idet mrzne ovo ibadetet. Ova dova se kogaš da je učiš. Ovo posljednji del od namaza, pred selam. Ako zaboraviš na namaz, poslije namaza, to kaže davaj selam, nemoj da je zaboraviš. Ние сме много неглижент, непазливи во викрат. Ние мислиме дека го имаме завршено намазот и готово. Allah subhanahu wa ta'ala velit وَلَذِكْرُ اللَّهِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala velit namazot sprečuvat od lošite dela. A poslije što, kako продолжи da je وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, a spomnjovanjето на Allah subhanahu wa ta'ala je nešto golemo i pogolemo. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah subhanahu wa ta'ala zna ono što vi go pravite. Vidiš? Zikrat Allah subhanahu wa ta'ala mu go koristnit na jedan čovjek što se navikvi da pravi zikr. Jedan čovjek što go čuvat jazikot. Kako što veli Ibn Qayyim rahimahullah, ono što ne go čuvat, nego angažirat svoj jazik со зикр, ќе се ангажира самиот јазик сам со нешто мора да говори. Да изговори, мора нешто да изговори. Што ќе изговори? Гибет. Носење на збори. Ќе лажи. Ќе прави некои безвезни муабети. Само да се најде колена работа, видиме ние. Нешто ќе прави. Ако не прави зикр, ќе прави гибет. Mora това. Срцето, ако не го ангажира со љубовта, со страфот кон Allah subhanahu wa ta'ala, со неговиот љубов, ќе се ангажира со нешто друго. Ќе го засакат Меси, Роналдо, ќе се ангажира со тоа. Мора да се ангажира. Ако не го исполни со љубовта кон Allah, ќе се исполни со љубовта кон другите. Така е она. Ова е, кажавме ние дека е како садови се срцињата. Така, мора да се садовите што треба? Кој ќе јадме со супа се полни, така? Мора да се полни, празник кој ќе седет, ништо нема. Значи, кој ќе истаиш ти садовите дома, кој ќе ти гости, ги ставиш на маса. Така ме осташ или ги полниш со нешто? Ги полниш со нешто, со супа, со плескавици, месо. Значи, мора да се полни со нешто. И срцињата мора да се полнат со нешто. Или ќе се полнат со љубовта кон Allah, или ќе се полнат со љубовта кон другите. Или ќе се полнат со љубовта кон посланикот саллаллаху алейхи ве селем, или ќе се полнат со љубовта кон актерите, пејачите, спортистите. Кој ќе ги прашаме, на жалост, кој ќе ги прашаме муслимани, кои се 10 гарантирани со џенет, 10, асхабите не знаат. А колку десетини памтите од екипите на фудбалот, колку десетини памтите од Реал Мадрид, 11 првата, плюс и оние што се резервно, и тие ги памтит. Од Барселона, исто, Манчестер, Челси, Арсенал, кој имат еден куп Севила, Валенција, сите овие ги памтит овој. Кој ќе победи купата, кој нема да победи, кој ќе играт Лига шампиони, кој не играт Лига шампиони ова година. Све овие ги памтит овие работи. Ако ќе иде, кажи ми нешто за Абу Бекар, името не му знае. Мисли дека името му е Абу Бекар. Меси како му е името? Одмав ви се гарантирам дека ви теквите одмав. Видиш? А името Абу Бекар како беше? Не Не знаеме.
Така, и многу да сабаме, да не спорим. И после вели ме сапам со Абу Бекр да сум оџенет. Како ти името не му го знаеш, да Абу Бекр сакаш да си со Абу Бекр оџенет, името уште не му го знаеш. Дедот од посланикот не знаеш. Таткот од посланикот не знаеш. Мајка му од посланикот салалалейхи не знаеш. Омер ибн Хатаб не го знаеш. Осман ибн Афан не го знаеш. Алија не го знаеш. Ама овие другите ги знаеш. Зашто срцето ностоп се ангажира со ними, ностоп вестите и да не сакаш тие го полнет главата со тоа. Мора, секој вест ќе се отвори, Меси направи ова, не направи ова, отиде ваму, не отиде ваму, Роналдо вака, ове, така, се жени, се остај. Нивните жени ги памтите исто. Која е, кој не беше, жената од Роналдо името. А? И знаеме ова. Жената од посланика салалалейхи алейхи не знаеме имињата. Аиша само, другите. За жалост, ова е жалост. Не вистина не иде за смеење, ама жалост е. Ова е за жалост кај нас. И после мрза ни иде во ибадетот, па ќе ти иде мрза во ибадетот, како да не ти иде мрза во ибадетот. Кога ти си цел ден ангажиран со безвезни работи. После нормално дека Аллах субхана ва таала да ти овозможи тебе да седиш пред Аллах. Така лесно. Немој. Аллах најубав. Знаете, овие бе, значи точки што може човекот да му помогнат за да не му е брзне во ибадетот. Имат уште многу точки, ама доста се овие што му требат.